أيها الإخوة والأخوات، في هذا المجال العلمي والتذكير لبعضنا البعض، أحياكم الله جميعا وتعالى أن يجمعني وإياكم كما جمعنا في هذا المكان الميمون تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى جباب ما تكو بريدري وجودي يسوع عند دوبلانيتون واي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ونرت بنو جارات سisa ngam tak kajab tura sejarah cuma nama goti fi darare min sisa aza isa bodum bakame katibati akami tidalanti du basarade bisuho bakat hamasul wali tidalu de billahi tabaraka wa taala rasulullah alaihi salatu wassalam hadis sahih bukhari muslim gabasa kaisan anas bin malik bin daisi ya ala sat rahogani itu betul salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واسدي نمي واسدي سكي سجرا مئة إيمانا حلاوة إيمانا أركتي إيماني حلاوة كبا Tadam mina kaba ni miawa naam miasa tanakkan nyata berberida di pada kau basharna na adda lakka wiri beraha si gosuma kaite sa cuma kau gamaju gosunda hakal inu harke behu den deho sababa jalan rasulullah tin arkam tusan kamu tak tibratan tanudra tuku berbahasa waribe warra imana kabuti tu be halawa imana sa isani tu tangkama anggam tak kejam pura isani tu be ha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kiyu namni ad-dunya tanah laysat man kulli jannata fi hadhihi dunya la yadkhulu jannata akhirah namni ad-dunya tanah di jannata tasini akhirat semu akam jannan jannatnya ad-dunya tanah onnai tanah laysa diraji albi laysa iman odo arifun kufara wan muti askei sakam mu'mini kubara radora sani ranuhago warra kandami imana behe akate rakandame rabbi nuhago warra nya imana akate rabbi nuhago wan muti askei sakam nusilabe khani imana muti askei sakam gari tujaruma gammachu lajanatu nabisiyu bisidasile seifi alim dulani wan muti askei sakam nudobe Rasulullah jalanku, hamas tak kerja pun akam iktigalatan oh, iktigalatan, wan ini upin, aja jadi ini upin jalan di mulai jam. Rasulullah iktigalan, sallallahu alaihi wasallam. Wari Rasulullah berjalan, warasani darab binuhago. Nabi itu sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu Thawban ajab Rasulullah alaihi salatu wassalam ruga gani mana sakit jadi mar teheni rakate hi chehe devi bela amma subuhat pada bati bela ya Rasulullah ye anisihi soda akaratin devi silala ammo soda jabtun thanak jirtu niduna dunya tanarra yugatu ati nabi ki erga mara bi marata mara janna ta kaisa baka hobate insan baka hoba sinar tanarra kata hati be ti jatara je rasulullah majidin alaihi salatu wassalam jibril sababan nuzula ayat surah an-nisa ayat sakhan wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Sebab ini boleh namni hari hayya marat digo
harasura ergama saa jala butamee hayyama saa ajaja saa godhe jarri sun fa'ulaa'ika ma'alladhiina an'ama Allahu warra rabbiin irra qanani jara sanii hojjeta warra rabbiin isaan qanani tolee nabiyyoota irraa jarri sun bataan warra dhugaa dubbatu irraa maatiin shaahida keenyaa amma hanguma duraa sana irraa fudhanna rafiiqa baree gamoo nabiyyootaa fi shuhadaa fi warra dhugaa dubbatuu fi jara saniif rafiiqa kamuu waa tolee akkam hangam takka bareeda jechuudhaan dhuma quraanii waa suna ulaa'ika rafiiqa jara suniif jara sana rafiiqa akka jiru hangam takka bareeda akkasii hogguu ayyaanni kun bu'e himamee fi qalbii isaa zikkirte waan ammaras waan rasuula alayhi salaatu wassalaam akkasitti jaalatu hawwii tana waan qabduuf shartiin ati qaalii hayyama isaa jala deemtee waan inni dhufeen gootee guute warri kasii waan rabbiin hayyama rabbii godhee hayyama rasuulaa qaalii rasuulaa godhe jaara sanii wajji ta'uu danda'a. Jaalalli rasuulaa حديث براخي ست رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث خلاص أنا سمعت وليس كقريبه أعرابي فقر رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيئة فقال متى الساعة يا رسول الله صحابوني كانت تنجام هذا لسودان أمرين تكوكو إسان إدني هونا يعني أكوري بدل بعد جاء رسول الله إسان خبجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه Samarna jangan menjadi kuat di salawat Rasul. Ogahan Rasuligen mada adat talaha marko presitevi kiamat bakas. Ya ada kam qadda wa ma qadda yani wahum hiya kam qadda. Ma adat tulaha. Wani ni nako pese hinjir tu je wani sunnah hanata Tuhan dan ibadah kudu doni nangore ko pese hinjir tu. Illa annani uhibbu Allah wa rasulahu. Ar-Rasul ma fi Rabbul Alamin fi irgama Rabbi fi jarak fa anta ma'a man ahabba Rasulullah alaihi salatu wassalam al-mar ma'a man ahab nanti haja wan jara desani wajita ha ana sakaju sama farihna takkaga manne bene akabu yasa ittigammanne gafa duro amanne bane Maalif takka gammadee beeku jalkaan guyyaa sun gammadee gaafa namani gadi maaliif jennaan arrabbi rasuulaa hedduu jaaladha jalla fi ulaa wa sallallahu alayhi wa sallam innahu la yara duba warra gartee jaalala rabbi rasuulaa qaburraa rabbi hadha hasif rasuuli gabaabumatti rasuula jaalachuu jechuun waan inni dhufee jala deemudha hayya masaa godhu darara rabbiitif kitabarra sani amma guri hajiru amma biyyaan hedduu kennuuf guuchi deemuu ni agartan amma kana amma takka amma sake importansi dhuga nasaruudha qabna وليعلم الله من ينصره ورسوله يا ربي سورة كيف تكرهان Tapi nasri di berbatan, hajar orang ini bangga pamor nasri din sana saru rabbi nasaru jam. Ini buago te mata ini buago. Rasul Rabbi wali ni luheng talagu jala demu isana saru jam ini isa jalan pura jam. Rasul harade bisu rakina isa tu. Yusa isa sallallahu alaihi wasallam rakina ko salamati. Toko hati bahani tawani tiga para basen. Halo lagi ini toko kartun istihahan jamaah di sana tikaisan go salam. Boga halola sani di awani di kana tuh arkami. Kemudian berat darahnya. Asabangsa dararamnya nusikan jadi Rasulullah himatan. Rasulullah yang kamu bisa gara-gara wari isim dua. Hamma namen adarame khasani kita ngos. Rabbino hamasta katumi Rabbino kam jam fasbir sabran jamila ayat berakhir seperti fasbir kama sabara ulul azm akawari murtinya jam tu kamu jarashani Ibrahim Musa Isa Nuh Nabi Yakhin sallallahu alaihi wasallam jami'an kasih usia ammo hukuti kaisin luktiho kartuna mal jentani karikatora apa robot man jadi
ورجع بس كرتونة بعض جمن جماعة ورجع سورة بقوتني نمشنتني عبد الله بن عباس الركعة جماعة فمت ابن تفسير نهاية في البداية والنهاية حيث البخاري حرات وراه الجماعة بقول رسولة الله الجماعة حراس هذه يقول أن بالقرآن سنين نعمان أسرع جريهم خرارة تأتي هنجماعة يقول ندي كيسا هنجماعة هيسا وقا هنجماعة جتي كيسو نفترم بينا كم جي أصبريني لكن جنين سورة الحجر لك إنا كفيناك المستهزئين ورد كيسو سدي كيسو سيجي هو كيسا كورنا نجيب تقول تريبا يلا في أولا جريهم خدرا وري متا ركا شارلي جبيتو رمومار جتن وري إيجاد الموري agar tadi kaholan di tiba kartu akan kartu lagi dia begitu. Amanin mana mana jabat ini kira, aku bawa bahasa. Kartuna Rasulullah alaihi salatu wassalam kike sahabat itu lah. Taki perholan ya roh itu ayat amanin jenis. Jadi wari amma wari akana gabas mahan nama tor wari ka bijah jadi berhutang pun warung lola warung لكن الجبتين في هذه قطعة إن شاء الله إنسان ممشن خضراء وليد بن المغيرة خلميسا أسود بن عبد يغوث خصديسا أسود بن المطلب أفريسا حارث بن الطلاتلة شنيسا عاص بن الوائل السلمي يعني جرشنا كان وريها الجماعة رسول الله أوباوي يتقولوا ورا ربي جبريل أفيتي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجرب النبي كيسا يتي من نبيه جبريل هما بقولين دنده أمو هواهي ربي يسوع يجورا أجاني خلنا مجرا ما تورك وليد بن المغيرة لعنة الله عليه أشار جبريل إلى جرح في قدم الوليد أصابه قبل ذلك بسنين مدى أمتها بأدوى يسجل سنت جبريل إشارة قولي يا حكوماري كانت إيه بك مداسون كاتي لولتي بقايتي مداسا ننتوي وران جمع قولي ألم رسالة أسود بن عبد يغوث جبريل مرمسات فأشار إلى عنقه مرمسات إشارة قولي ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم كفيته شريسات الرا خلاص دي فبده ولي الجماعة يكونون دندوجين فخرج في رأسه قروح مؤلمة وتمساحي ستودك الرولاد الشوط كمدانها تكتباتي ودمتنا إيوتي ما كان ينام ولا يستلم لطعام ولا شرع نياتاكي تباتي ست ميوت ودوك سيئوتي كزيتو أصدي ساقا أسود ابن المطلب فأشار جبريل إلى رأسه يا رجل خلارة يجي تقول إنسان جماعة قرار التعليمي أنا ميلاد تكاس جاء أنا بقول جاء أما حسديسا متاساري إشارة كل إيه أما رسولا وقال كفيته فعمي الله تعالى بصره وأصبح لا يبصر إشارات تقول كانت تتأخذنا ربي نجزاب بايسه Bonni satirra, anjama satirra naga abate waliin jirtu. Ijjiba kubicha miti kamta. Faja'ala yaqulu ya bunay ya bani ya almangi ya ala tadfa'una anni nara debiftani qad qutiltu ajifamatin jira ma nara shay'an faraddada wa takmal sira debifna wa hinna ajesu jira nara ol kajeya wa takana garuman sira debifna yani khana sakasir rabbi la roke buti orang jama bodan bisa kudu tuh. Afri sana Harith bin Talatila, Fashara Jibril ila batni, karena garasat itu Jibril, karena tidak akhirnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kufitahu. Kelas syari saw sila orang kemudian zaman si korang tujen Jibril Rasulullah alaihi salatu wassalam.
فأخذ الماء الأصفر في بطنه حتى أهلكه. bunni isaa keessa waan yeroo qaama nama qulqulluun sun itti dhufteeti qaamni isaa dhufa tortoree nyaataa fi dhugaatis dhiisee kan nyaannu akkasitti dhufee jedha. Ashalee isaadhaa Aas ibn Wa'il as-Sahmi jedhama. Ashalee isaadhaa Jibriil qubati cashaa fa'ashaara Jibriilu ilaa akhmusihi qubati qaanyalee san qabiilaa sunitti ishaaraatti godhee nyaaleedhatti. وقال كفيته شريحنا الرئيستي فهمت وما تكوديس نقول عن جمان سانجير تجي رسول الله عليه الصلاة والسلام حرّي ذكرت آيتي فخرج على حمار له يريد الطائف حرّي ذكرت بهيتي كمه طائف سفر ديمي فربط به حرّي إنسان كلفتي إسا دربتي فدخلت شوقة في أخمص قدمي كبتي كاجبريد إشارسون أورين تكدير دي جاب سبحانه جل في علاه ربي نقرأ نم إرادي بسوفر فلا زالت به حتى ماتت ورمسون الله ودول على سنيجو سنوان ربنا كسر تلادي بس خريف وغري غراءت إشارة جنة وان إني تيجي من لسون رواية غريبة تكجو ربي بكا حاجة حقوبة تجمع جلا خنا الرابع وخنا ربي هدية وده شوفيت أسيست المديرة بس تبصوا Ega akka jalan bahu teh aki samiti debi afani kunyari bah ya Rabbi nak kasih boleh hanjaman di guru Rabbi afan sa afan ini Rasulullah tin hanjama guru sun khabar kisila bagi je boni jalan bahu kita kisah bahu debi si angkat uti ya Rabbi subhanahu wa ta'ala hanjama kasih terade bisa bak hanjaman buku hanjaman itu tuh positif sababan nuzula surah Iqra suratul Alaq فليدعوا واسجدوا واقترب يجوا جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كجري سنين خنتين أواجي نادي ساخيسة كلابا بكاتا عنيت أكان أنقولوا نجرتني يميلوا في أسفل عاشر جدوك أبد فولساتين بيئة الله ربي سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام challenge orda ini dawe khana fulateti lagi salat oga khana ummanni tu akka Abu Jahal isabot bahtai Quraishin teise itti lagi oga ini itti lagi iboda je Rasul sallallahu alaihi wasallam boda mal tade yani ke Abul Hakam jadi isan ini Abu Jahal jennan ini maka isa Amr bin Hisham Muslim ni Abu Jahal jaan musyrik ni Abul Hakam yani nabah hikmah jadi ni abba warnala ya Rasul alaihi salam Fir'aun hadhihi umma lola badri ti kuat jisani Abdullah bin Mas'ud laki la ali Rasul dugai fi umma huwa isma khatu yasun Abu Jahal ma je laki la ali Rasul hada Fir'aun hadhihi umma dua sahih ya akhi laki lubu Abdullah bin Mas'ud itu taboda tatah ega jolle lama aje taboda irabas mal tate ya Abul Hakami si boda tak akura bode asju si agar rahi jani anafi isa gitu kana khandakan mishiki halaya tu takatu nafi si gitu boda tidak boleh halaya takatu kira-kira halaya sum khaisa goblani janah ajaib bahana itu kias cahye تتجي أحد دندية تنادي بودا سكيا رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو اقترب مني لاقتطعته الملائكة عضوا عضوا سلاحا ما استكلت استهادي ملائكة هم تبدي بورتيه التيني سلاح فكك تكيسو أردت الأبوني هنجما قلت ربي حمن تكتنجي أكبر الناس Gaf tokko namni Arabiyyin tokko horii qaba warra baadiyyaati Abu Jahaliitiitu horii irraa liqeeffate Ubeen akhiri jedhe Abu Jahal kun achi keessatti mushrika keessa guuta dide dhorkate jalaan dubbatu
bakka ummata isaanii manguddoo kuffaara Qureeshiitti dhaqee himate Abu Jahl maallaqa kanarraa fuudhenaan galchine liqiiti jala dhoorkatee jedheen amma hanjamaaf deeman nama jabaa namarra irraa namaa fuudhuu jira Muhammad bira dhaqee jedheen inni dhukkubsitti raasii fuudha isaan akka Muhammad achi dhaqee fuudhuun danda'u ni beekan yoo akka Abu Jahl isa xiqqeessee wanni isa godhu akka barbaadan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam qordaa isaan dhaaban kana fudhatee nuhaasi jedhee biroo ulaatti dadhabe eenyu Muhammad tiga cik hogga gabbe Orisa khannik je ati mana Abu Jahl ki deme to malaka sa asude bor ni ega no man egu jira nam akkan ni Muhammad godu egu jira ho je khane malta de yani apa tu batan je forma gala kana tingka avansa hanggan tak ke hut Muhammad ku para avansa bani ni aku mai tekan de humbe huje amri Rasulah nuti imana kayaknya jadi suafi tua ilan nama isa dikke tatapa tago udan ibadat jabat tuda sira Rasulah ega tauhid bare boda masira mukufara titige fatu sira bareda ammo wa Rasuli duro gore jira alayhi salatu wassalam utuma jira pura jira duro tauhid bare ka gare sira walinis baru jete ammo tauhid mala damin wan radia sinjire satu Rabbi halat dada kasih orang jamaah boleh berada di sini. Orang masa jamaah tiba dah Isa Abu Lahab, laknatullahi alaihi, wa ala zawjati jadi satu lagi saja atau orang ini Ummu Jamil jadi hadis saya yang tulis. Hogan ini dua sababa Abu Jahal ulu wanisun ayat ini suratul Alaq ini sini wani gue. Umat asasan hayam matu Naji sasun kesa orang kita anin hayam mate dufu Sanatu uzzabani anutis askara jahannam ya najiye Rabbal Izzan subhanahu wa ta'ala Muhammadin Kalla la tuti'ahu wasbid waqtari Inta kan isi salati isasan Sujudi Gama Rabbi ihak Sujuda kisa ugajiran Rabbi ihak jumeta Sujuda sujudi Sujuda bukere sida kisa teise Daran Rabbi ihak jujirta Ujang tokohana Kau sujuda kaisa Rabbi dia sujuda kaisa kira Rabbi dia je ju ibsu ayat kana hadis Rasulullah tidak akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakiru bihi du'a wa fi riwayatin faqaminun ayustajaba bihi du'a ila di hong wanga kita hu Rabbi ila dia tu hoga sujuda ini halal mati pokuta gabri cara Rabbi dia ta hoga ta karabat izzat gabri Rabbi nama dia Galgalu oga bakasan hibah ni wani bakata kahaf te solusi ni di Arabin gati hasami dunya ba ya rosa lu ati sujud di hadis diate Rabbin akka isa manut gati hadis diate o gadi ati sujud dari di hatu wani salat fardi wa fardi dat ibadat salatul lail itu rajaba aja mu ya rosa wala markata itu ati tidak tu tatawa tago ruhi Rabbani zan jalla fi ulahu babuhe enyu nakharata je hanin ke baluf enyu hanin kennu hanin araram enyu berbada je gafi acira bis taramai hetura tikboto qoratina Ummu Jamil jartin Abu Lahab bukani di suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad jechuun hoggaanii fi guruuti suuratummaadinti gabaabdumatti addunyumarratti jaartiin isaatii fi inninis warra azaabaati jechuudha ulamaan akkiyyu odoo sedhaa Abuu Lahab rasuula hijibsiisuu fedhe ashhadu an laa ilaaha illallah wajja maaliif quraanii habule kun inni warra azaabaa jeeni yoo Abuu Lahab amale quraanii hijiba jechuudha hin jenne moonni waan quraanii kalaama rabbi ta'e nende rabbiin itti dabarse addunyaa kanarratti jedhati maal dhuftee isaan lameenuu hoggaa aayaanni hongu'e aartee kaate dhagaa guurratte mataa isaatiin facaasa jette walaloo baaftee walaloo adda addaa diina isaatis dhiifne laganne Muhammadis jibbine dhagaa guurrattee tiniin basheessa jettee itti dhufte Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah alaihi salatu wassalam hadisnya saya Muslim wajib tahu Abu Bakr dikata saja mah walaupun tadi sallama ini bakai saja teh
Abu Bakr ka'ee deebisuudhaaf rasuulitti jeen yaadin calji itaa'ii inna allaha a'maa basarahu anni fala tarani rabbiin qariyyoo siidhaa isaan arguu kan dandeenye waa hunda ni garti Abu Bakr isin agarti hunda ni agarti dhagaa gurrattee jeetti isa cinaa taa'uu agartu rasuula agartu jesii bayis cufe rabbiin nan agartu calji rabbiin akkasitti warra hanjamaatti godhee xiqqeessuudhaaf deebisa jedhu hundaafuu isaatu irraa deebisa nuti isarraa deebisuudhaatti hin haajamu nuti diina isaa jala deemne isa nassaru ammoo nuti iimaana keenya guddifachuudhaaf isarraa akkaataatti dandeenyetti sadarkaa adafor iimaanaa yoo taates sadarkaa hundatti sadarkaa qabamu akkaataan itti deebisan deebisuun dantaa faayidaa keenyaa fi bu'aa keenyaa fi suni Rabbiin subhanahu wa ta'ala waa hunda waan fiduuf qaba Rabbiin dhufiinsa waan tanaa nasrii islaamaa gurguddaa Rabbi haa godhu nasrii islaamaa gurguddoo Rabbi nu haa godhu jaalala Rabbiitii fi ta rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaami ta warra isaan lamaan jaalatu Rabbi nu haa kennu jaalala isaatii fi ta warra isaan lamaan jaalatu Rabbi nu haa kennu suniif waan jarri godhan san irratti xiyyeeffachuu san haasawuun gaarii qofa odoo hin taane iflaallee nuti hanqam takka isa jaalanna jechuu yoo barbaade akkiyyu Abdullahi ibn Mas'ud akkiyyu dhaggeeffadhu Rabbal Aalamiin ni jaalattaa akka jaalattu if beekuu ni barbaaddaa yoo baruu barbaadde ati quraana irraa eeysa dhaabbatta jechuu iflaaliyya eyna anta min alquraan hangam takka qaraataa quraan hangam takka jaalattaa hammasan takka rabbi jaalatta miizaana dhiyaan kas baatitti quraana waa xiqqashoo yoo qaraates parsantii hanqas jaalatte jedha rabbii qabdu yeroo hunda lubbuun ta'e quraana hidhaa taatee quraana yeroo hamma dandeesse hunda isa yoo dabarsitees jaalal ati rabbii qabdu hanqasii jedha akkasumatti jaalala rasuulaa ni jaalanna isa jaalachuun jabduudha akka rasuuliyyuutti alayhi salaatu wassalaami laa yu'minu ahadukum hadiisa sahiha hattaa akuuna ahabba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa maalihi wannaasi ajma'iina hadiisa sahiha namni tokko hin amanne imaana guutuu nafi goone rasuulini imaanan imaanuma cufa himman tarre imaana guutuu hin amanne jechuudha jedhu lamaan ogaaya yookaan qaxaraa jechuudha dubbiin jabaatte jechuudha yookaan namummaan hundinuu kutee jechuudha reedduu namaa illaa man rahimallah hammaan ani nafsee isaatii fi horii isaatii fi warra isaatii fi waa aalama kana hundarra itti jaalatamaa ta'utti namanna yaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam imaana guutuu qabu namni kas hin ta'in Umar radiyallahu ta'ala anhu hoggaa kana dhagayu rasuulallah alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii ani horii hiyyaati warra hiyyaati hunda waa hundarra sin jaaladha illaa min nafsii jee lubbuuti jamade lubbuuti jedhamoo sin jaaladha ammaan dura qajeelatti nama nagee rasuulli alayhi salaatu wassalaam hoggaa kana amma sin jaaladha jee hijibuun isin jirtu warqaa jennaan dhugaadha gara beekaadha gara saabaati kanumatti eega akkasin iyyee kanaan jaa jechuudha miti amma lubbuuti jarraa sin jaaladhaa jeen al'aana yaa Umar jee rasuuli amma imaanni kee guutame haamaatti jalan hin guutu dubbiin hayyamasa hayyama rasuulaa kan wajah sanggoduudhaan rasuula jaalannaa alayhi salaatu wassalaami rabbiinis nuu hime subhaanahu jalla fi ulaa rasuulli keenyas alayhi salaatu wassalaami nuu hime tanaaf
wanni nuti durarra dalaguu qabu mataa keenya imaana keenya guddifachuu isa dhaabbatti jaalatti teenya rasuularraa alayhi salaatu wassalaam lubbuu tiyyaa fi haadha tiyyaa fi ayyoo tiyyaa fidaa sii godha kana jechuu bichaantu jara cufaa jazbaa wannaa cufaatu jagarte ni jenna bareeddu ammoo xaa'aasaa qaaliin waan inni nuun jee godhuu keessatti eessa dhaabbannaa durri sallaaluudha qabna jaalaltisaa sanirra dhaabbatte hatta rabbatizaahu nuti rabbi jaalannaa laa ilaaha jechuudhaafu yeroo hin qabnu allah bichaadha jenna warra jee warra juu jira warri suufiidha allah allah maal jee rabbiin bakka sunitti قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جيم يا محمد ورا رب جعلنا يكنا يوهنا يا رب جعلتنا أنا جل ديما إسا محمد صلى الله عليه وسلم نجل ديما سني ورا اتباع سا كابو ربنا هاغدو ورا إسا جل ديم ربنا هاغدو ورا جعل لساتي رب الذاتي بتساتي بتورا إسا جل كابو ربنا هاغدو warra isaa hadoodu rabbi nu haa godhu warra salawaata isarra buusuudhaan takka rabbuuftu kudhan rabbiin namarra buusa ilaa hanga 700 kan ida'amu warra sanirraa rabbi nu haa godhu hadaraa walirra dalaguu qabu walirra tattaafattan wal yaadachiisuu qabu waan inni nutti hin dhufe jabeessu tawhiida barachuu sadarkaa duraati سبب عبدتي بوجيسا يجيبوا السيرة رسول عليه الصلاة والسلام إبي ilman keenyas barsiisuu ilmi barachuu ilmi saammachuu keessattuu obboleeyyanii fi obboleettoowwan rabbiin biyya misraa isin fidee biyya tana jirtan carraa gurguddoo qabnas fursaa gurguddaa jira saammadhaa seenaa godhuu jiraatan biyya tana keessaa hoggaanii fideen harkachuun dandeenye carraa akkanaa uummanni achi baa taa'eetimma asitti wali hidhamee asirraa barachuudhaaf tattaafata godha warra afaan arabaa barsiisu warra shari'aa barsiisu amma karaa madiinata nasriitii fi asiirraa ol kana asirraa illee dhabamu namni achirraa asi barata warra as jirurraa markazan adda addaatirraa nama tokko tokko akka dhuunfaatittis seena godha obbo asirraa deebinamni irra hedduu nama saammadhaa baradhaa rabbi isinii haalaafisuu bakka ittiin isin jirtan bakka ilmi irraa harkatan bakka barnoota irraa harkatan bakka carraan jirtu bakka namni itti addunyaa fi akhirattis itti guddachuu danda'u milkii addunyaa fi akhiraa rabbi isinii haa kennu waan isin yaachise rabbi isin haa furu warra rasuula isaa ergama rabbiitiif hadoodu rabbi nu haa godhu ha isa nassaru diina isaa jala deemuudhaan isa nassaru rabbi nu haa godhu warra isatti hanjamaa godhu rabbiin isaan haa xiqqeessu balaa sharri isaanii rabbi isaanitti haa deebisu akka warra duraa sanirraa baasetti rabbiin isaanirraa haa baasu sharri isaanii rabbi isaanumatti haa deebisu sharri isaanii rabbi isaanumatti haa deebisu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa odoo jirruu akka isaan godhe rabbi nu haa agarsiisu akka isaan godhe rabbi nu haa agarsiisu jidduutti waan dabarsaniitu jidduu jira obboleessa keenya fi gadhiifna inshaallah biidhnillaahi tabaaraka wa ta'aala. جزاكم الله خير الله أكبر الله أكبر شيخ جزاكم الله خير لنا ولدي إن شاء الله كسو ولو تكلمنا ولو واي رسول صلى الله عليه وسلم سني والكبتين إن شاء الله قلبي بنا لك فلان سنجاح ولو المقبسس شيخ برهان فليتفضل مشكورا ومعجورا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ودلو وعي رسول الله سني سليمان قراب قلبنا لقي فرنام إلا رسول الله إلا حبيب الله سيت نقول سيا إرجما الله
يا حبيبي خوكالي أتي برناف جرو أتي تناف تعالى لبوتي ياف سنبؤنيتي ياف ترو دكنا شرك الرائفة نباس فحدامي كغرتي بلاف ديبو هند قبستي دبرتي الربا دادا هنده كيبلا كفار قريشي سران جيسي بلا قبستي دبرتي جنين نتي حدا أتي تناف تعالى أبا خنيا بحالة osoo lubbuun jirtuu dararaamee qunnamtii biyyatii jaalatamtuu hundarraa ari'amtii ijoollee xiqqoo hundaan dhakaan darbamtii ibiddarraa nu baraaruuf hedduu nu dhimmamtii maal siif haa ta'u ani yaa ergamaa rabbii lubbuun toosiif jecha yooniif baate ani hin qabu gaabbii osoo nun arkin barnu arkuu hawwitaa waan nuuf hin tolle cufa irraa nu dhoowwitaa ويا كامالي جتخي أمتي لبون براهم دي نفسي جدي شفاعة لابت خلقي تنمرب فالمتين بيت حياة خير رب قرالا فهالا مخلوقهم دافو لساني في عدو هلكوتي سرفو مكا خيس وقا كرسدي قوتو دعوى قرابه توكيتم ربي بجت بيسار رابه هذا خنان دين الإسلام الدنيا والجهة lubbuun qaaliin meeqa itti wareegamee biyya garagaraa sahaabaan ergamee akkasiin nuge yoom laayyoo argame nama jabaa kana arraan tana xiqqeessuuf seenaa bareedduu isaa dhoysanii hammeessuuf hirriba dhabaniif taariika balleessuuf waan fedhan godhaniis humaa irraan taran jaalala nu qabnuuf sayoom takkaa baran lubbuun qaaliin hundi isaaf taati fidaa rasuula isaaf tumsuu mee eenyutu dida isaan yoo yaadanis muslima ajjeesuu lakkoofsa muslimaa yoo yaadan xiqqeessu dabalamaa deema adada isaan shira yaadaniin rabbiinis itti dabalaa itti aadaniin yaa faransaa kaatii ibidda fittu ite maakroon najisticha yaabonuma quufte nama akka keetiitu rasuulaa waajaa waan dubbattuun beeytu yaa badaajaawa baalagee akka keetii kanaatu baalageen akka keetii kan si duraa fakkii fudhu akkam akka ta'an taariika qoradhu warra sirra qabu qaamaa fi qabeenya kan mul'isaa turan muslimaaf hammeenya tokkolleen hin hafne garaa dachiitirraa salphatanii deeman addunyaa tanarraa karaan keetis kanaa if quba qabaadhu yaa nama muslimaa du'aa ijjabaadhu jaartiin maakroon takka tan fullisii daaraa osoo hin xiinxalin jette dubbii dharaa ijaaba uffatanii nurraan baareessinaa ijoollee ol baatii dubbatte akka nama coollee isiin ifillaallee saadaawwititti takkaa akka ijoolleen irraa baareetu ifin garre lakkaa moo osoo beeytuu jette dubbii firraameessuuf moo guyyuma sanuu ijoolluma baareessuuf saniif dhufteen saa dubbiin ammanaaf galte yaa bada dullatti akkanee galte dubartiin islaamaa hijaabaan bareeduu arkitee hinaaftee jibbaa garaa qabdu miidiyaaf ol baafte wanni ati gootu ammana dhagaye dhaamsa kiyya kana nama maraan gaye meeshaa faransaadhaa takka hin bitinaa humaa takka hin fidan abdiin muratinaa yeruma gabaabduuf yooniif akkas goone shakkii hin qabaatin hoggus isaan moonii duraanuu bar isaan qabeenyaan dhaadatan ikonomii isaanii harkatti yoo laaftee fiifuu dhaabbatan harka keessan ol qabaa takka gama rabbii yaa rabbi kan muslima jibbu hunda isaanii darbe kaayyoon isaanii hunda harka faffacaas qabeenya isaaniitis jalaama mancaas kan suuraa kaasuudhaan rasuula hammeessu isa xiqqeessuudhaan onnee nu maleessu nama muslimaa ajjeesaa hidhuudhaan dararaa deeggartoota isaanis kan fuulli gaararraa hundaa'uu haxaawii dachirraa balleesse halkanii fi guyyaa itti wal fakkeesse Faransaan maal goote ergamaa rabbiitti qooste shira keessatti footee sanuma baaftee dhooste rafnaan duune seetee nama jaalannu hurutte gaafa ija takka banannu kunoo duruun bututte gantuun ergama diinaa waaqeffattee jiraattu tandiin qabdu dhiiftee kuffaaraaf maraattu
biyyoota islaamaa boortaan bulchinaan islaamaaf quuqamu hidhatti galchinaan mu'mina alatti hafees suuta alalchinaan islaama ajjeefne jettee soba ifitti hasaaste waan godhuu yaadde mul'iftee waliif basaaste jarri nutti tokkoomtee humna teenya baruuf sochii arra kaatu laaltee kaayoo boru qoruuf Muhammaditti qoostee magaalaa siyaasaa irratti gurguruuf dhiheessitee rakashatti kannuu yaalti yaa diinota muslimaa yaa farreen nageenyaa kan ifumaa if ajjeese humaa hin qabu beenyaa islaamni hin duune jira kaayyoon teessantu du'e addunyaa irratti salphattan kabajaan keessan bu'e kufnanni siyaasaadhaa isin mudatiigaa amma warra isin jaalatuu fi kan isin wallaalchise hamma uumama uume keessaa Muhammad jaalata rabbiin warra ergamaa isaa tuqeef dacha adabbiin yaa faransaa lakkisi farra diinaa tahuu galma keefin diigee yaa faransaa lakkisi farra diinaa tahuurraa galma keefin diigee facaasa bakkarraa magaalaan tee onte mirqaanni keedide nabi tuqullaa yoomiti sumaatu miidhe muslimni nabi Muhammad irraa hin hafu qaamaa fi qalbii kennaa fi karaa sunnaa hordofa sammuu isaa banee fi qumaara keessaasii muslimatti araarami maalummaa diinbarii itti gargaarami nageenyaaf rahmanni rabbii kan lakkoofsa hin qabne sirratti haaroobu Muhammadoo yaa kan tumsa hin dhabne inshallah dalam saya akan berkati warna bagi petani tentu pada semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallahu khairan. Berkati haras mende bisus walau mende bisus jirat apa gari dah, Masya Allah. Itimo itu akore begitu suni. Saya di dunia bang, misal namni rabbi sharraksise wanni achi gadi khali boru faamo titi qoti gadi beeytuuti fikirati qabot nuti isaanii wajji achi baanee daaqannee arrabsuu hin qabnu maalifi ni beeytan walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duuni illaahi fayasubbu allaha adwan bigayri ilmi rabbiin waan isaan gabbaran waan isaan godhan arrabsinaan dukkanaati isaa keessaan ammoo والله في وسنا بدان قدر رباني رب العالمين الرب سليم ربي الرب سوف رسول الرب سوف ترانتو نعم لكن رسول الرب سوف ترانتو رب العالمين الرب الدراوش وذكر هذا من علماء أكيد من رسول الرب سليم أمامه suni santi bitul-betul teori rawat kasih Dewi Suslah memang saya ada cerita orang bisa Rasulullah ni apa tu lo bisa di hidup itu Hamadina mesti Rasulullah alaihissalatu wassalam boleh hakianan boleh mesti toko wahan jamaah terlah hati kesurah beri Khaybar api beri Ainuqa api beri Nadir itu nuan kaya kalian apa toko sababa Rasulullah alaihissalatu wassalam ahadi wajib orang ini boleh itu menjadi untuk masyarakat cara hana jadi dubartii muslimaa niqaa baree guddatu ta'e minja uffattee guuttattee kasin niqaabaan magaalaa yahudaati walirraa bitanii walirra gurgurata rasuulaa walii farramanii hatta diyaatteen duutii walii kasii yoo galche wal gargaaraa jechuudha wal farramanii jiran achirraa dhayxee bitatti as jala firraa balmee niqaaba ta'e kan akkam fakkaatta silaallaa jedhanii muslimtitti tananii wala khabiisni tokko yahudaadhaa ka'ee kufuusidhaa tagama duubaa isii waa bitattee meeshaa asirraa qabdi meeshuma isin qabatuna jabuusin taa'u jirtu fannisi ugaa isin ol kaate huccuun isinirraa banamte haa kuula laalla jechuudhaa miti gama haanu harkanii namichi horyaameetti hoblanii hanjamaa godhanii arabitti tokko fakki jiru asaaba rasuularraa ka'ee nama akkasirraa bane sun ajjeese isaanis itti duulanii isa ajjeesanii lolli awaajiin achirra godhamee bikkuma sun irraa huyyaafama an kalamee isaadhaa waggaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam
warri ziyaan itti galtee isaan bira dhaqe akkana gaanu galte wallama wajjin nuti galtee walii galtee dhaqabna nu gargaaraa toolee marabbaa wal marannee as dachaana as taa'e jedhanii muka tokko jala kaa'anii eenyuutu dhaqee dhagaarra darbaa jedha itti godhan nama dhaqee irra darbu Umarii Abubakri ridwaanullaahi alayhim sahaabonni hedduutu hojii ture ana jedhee duruu Jibriil dhufee itti himi achirra qolee rahaanii beeytanii dhagaa meeshaan akka ta'u guddaa kana ol fuudhee jibbaatti jettisu rasuulaan sossob jechuun ajajni duruu samiirraa dhufe isaan keessaa immoo kan Yahudaa tokko itti himaa Jibriil dhufee itti hima dhumuuf jiraannaa taa'aa jeera guma qooti bakanii us jedhanii doolanii jalaa didanii rasuulli asaabaa isaa jefa kuusun sila akkana godhuu deeman jeetti hime asaabaan isaa waa xiqqashee waliin ka'an rakkinaa turra jedhan akkuma nama haajaa bahuutitti suuta ka'eetuma ciqutee Madina deebi'e kutee ganda sun biraa gadi saabuun eegan as ce'an achi jira hin jiru Madina deebi'anii achi jira lola haa jechuun achirratti lolli Jibriil dhufe taa'uun hin jiru osoo haa jeeni lolli sun achirratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatu suuratul Hashr keessatti والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ربي دوباره يا رب الإنسان ربي نوجا وربي أكيد لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يا رب سبحانه وتعالى بأنهم قوم لا دوباره يا رب دوباره خنا أما تبي كل يومي نمرسل ولي في تأسيس أنواع من الدنيا تاس بوتو قبل جري كذا سكان سام نقورا تميرا ولي خنا هم بوتو قبل أما أواجي تباسي رسول الله عليه الصلاة والسلام يدوري ديبيه وفي إتمار فم ولا لو تري بقى Yahudi juga bang, jika hujan Allah akan dekat walau saya seni mula Yahudi juga kok asbahin. Anak lagi samat ni ummi marhabu, anak lagi firhar bidawa mujarrabu je. Ani hayon tiga marhabu, gente nayam te makasih. Kalau orang kisah dawa kau guna makasih walau bas. Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, gambar Rasulullah di Ali itu juga. Anak lagi samat ni ummi haidara, kalai di gabatin kadihil mandara. Akiru kaidakum kakai sandaran. Ani haayun ke Haidar maka sana ko Haidar Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Haidar kete nayam. Lay yaitu lay maka itu ba wali yang jawan maka itu. Kadai ki gabatin akka lay gara daggara kai sagaru kadi manzara. Akka isa jibisi to harma sudaki. Hakasi dia. Akiru kaidakum kakai sandara. Akka warash to iga kaisan. Kita pun safar kami tu, ni beti menurut gue ini, akasi ti safar dia orang akasi. Wah ini akasi wala lolis harmon daru orang akasi devisu kira, devisu tu Rasulullah SAW ni, odo wani sani sana. Gatam tu mah sangka puani gue jilak kanet, akata syariat tanya tu aja je Rasulullah kami di Alaihissalam. Rabbi kharadi di bisa tanya tanya jamu mesti gimana kayaknya. Cuma curahnya haram itu haram syariat itu aja. Rasulullah kami jalan nak. Aje wanita asa bulan sejarah dia bulan arah sunyi. Sejarah hiri kata apa tu boleh waliada kini dia bulan apa. Orang arah sunyi tu hiri jawate dia mereka dunia apa Sumirlah juga lola, wani lolisun, wani sudah hendak kasih sudah baik. Marse Rasulullah Alaihissalam juga rasani hunda marse bahu banu ani nani hugani boda rabbi buku cece saat idar murti itu orang tu murti Rasulullah Alaihissalam saat bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu Ashir Rahmani juga ni dua ini sesuatu Rasulullah Alaihissalam itu. Hamindila saat Ibnu Mu'adh itu ini jannah ada siapa? Khairun min dunia wa ma fiha Rasulullah. Kabuya ini tu sab'una alfa malak malaikat kumat terbatas itu jenazah saja ada di Rasulullah Alaihissalam itu saja. Oga jenazah saja ke sudah ada Rasul
akkana de maaliif akkana de daa rasuula rabbii kenna bakka miila kaa'uun biruu jee malaa'ikaadha inni sun firdii haa godhu firdii isaanii godhan akkasii sa'aat fayyaan qabu loluma keessatti waraanamee jira sarbaa wajjin tattaafata godhee dhufee firdii sun wanni dhiira taate haa dhumtuu fixamu horii hammi warri hafe horii hamma gaalaa fi wanni irra fudhatee deemachuu danda'an fudhatu hanqi kaan cufa haa taa'u biyya dhiisanii kan jiranitti hanqi kaan haa bahuutii rasuulli alayhi salaatu wassalaamii hadiisa sahihaa firdii rabbal aalamiin ni ergamaan isaa mure sanuma murte jee isaanii sanuma muranii akkasitti achirraa yaasan suniif wanni hedduun hamma huccuusiidha hijaaba dha kunuti geekin hamma huccuusii ol deebite sanii dhoowwii guddaan ta'e boodarratti maalii irratti yahudaan Khaybariis sunis gaafa handaqaatti gaafa lola handaqaa gaafa ahzaabii lola ahzaabaattis jedhama ummanni hundirra wal gahee gaafa lubbuun as geesse rabbiin buusuun dhaqanii marsanii rasuula haa'inanii warri alarraatti dhufe marse itti jira isaan ganda keessa warri ahadii wajji qabu qissaan si eeguudha hedduu bareedu ajaa'iba achi keessa dalagee jira warra akka Khaalid bin Walid rasuula izni naa godhe fikirin dibuun taati jedhee ka'ee Khalidin fi mana godha Khalid gaafa fatii makka amane asaabaara namni tokko hayyama naa kenni jedhee wanni sun keessa lola kuma mee adam ka dhufee taa'u kana keessa halkan dhaqee taa'e waraana musiikaa kana keessa Abu Sufyaan abbaan waraana sunii lola ahzaaba Abu Sufyaan galgala nama isin bira jiru maqaa wal gaafadhaa jaa sahaabtichi immoo yoo maqaa isa gaafatanii isa inni hime qabame nama faxina nama zakii dafeetuma ka isa bira taa'u hagama naan taa'us kanaas qabe maqaan kee emi jee abolu fi abolu guyyaarraa fudheemi tasaa fudhee abolu jee dabarse jara lama dabarse gabaasa achi keessa ta'e gaafas akkaataa lolli sun itti ta'e rabbiin gadi itti dalagee galche rasuula asaaboota lama tokko kaafuma keessa taa'ee rabbiin amansiisee rasuula bira dhufee alayhi salaatu wassalaam itti gibuu ni dandee'a ni dandeessa itti gadhiiseeti Abu Sufyaanin Yahudaan wanni godhuu deemtu nama hanga kana qabiinuu kennii hoggaasa rasuula si wajjin oonnaa jettee waan kana godhuu deemtu eeggattuudha akkasumas si wajjin jirtu sikkii isaan bira dhaqeeti hoggaa lolli ka'e Muhammad isin fixa isin dhiifteeti isinirraa Abu Sufyaan askara isaa guuratee fixachuu deema nama hanga kana qabiinuu kan ijaa gaafadhaa inni nu isin didaa ni gartani yoo isin kan tolka yoo isin dide kunu khiyaanummaa beektan musbara sossohii hin qabne gaaree gote hagama lamaanittu deebi'ee ma dandaquree ganda fara keessa ta'a bara haya amma wajjitti haa haanu Abu Sufyaan ogguje wallahi nuti gaa damaana feena nu dhiiftanii nu biraa yaa'u qammala nuti as teenyaa nu fixanii nama hanga kana nu kennaa dubbiin namtichi kee kun dhugaadhaa kee namtichi sun dhibba qabaa waliin jee haalumaa Abu Sufyaan lakkii yoon hojii jiraatan akkasuma hojii ta'an jenne jarris aboo dubbiin namtichi nuu himeedhaa dhugaadhaa hin facaan emma yaadni isaanii faca'e warri ahzaabaa rabbiin qixeessa kaasee kaaniin kunne lola ahzaabaa irraa as dachaanaan hoggaa isaan galanii afura fudhachuu fedhan nuti ni hiikkanne isin ni hiikkattanii hiyyee Jibriil ha ammuma dhaqanii marsu akkasin rabbiin irraa deebisuutiin rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam karaa hundaa'u keessattuu waan xiqqeessuu fi hanjamaa laalchisee suniif du'aa itti haa jabaannu sadarkaa duraatti ibaadaatti haa jabaannu waan inni nutti fide dalaguurraa itti haa jabaannu rabbi kadhachuutti haa jabaannu du'aa'ii godhuudhatti haa jabaannu daran imaana keenya guddifachuutti haa jabaannu rasuula keenya nassaruu waan inni nutti dhufe jala deemuudha warra rasuula alayhi salaatu wassalaam ni xiqqeessu rabbii ni xiqqeessaa rabbi haa xiqqeessu du'aa itti goone wanni asirran nu yaadachiisuu fedhu waan asin nu dabree jira hafti aanoonii kan isin yaadachiisuu fedhu guyyaa tokko du'aa'ii qofa qabannee dhufnee du'aa'ii haa goonu ustaad Jawaar isiniif himaa guyyaa akkasii akka godhannu amriin jabaatti harma hundaanuu musiibaa dhukkubaa haa taatu musiibaa dararaa haa taatu musiibaa qabamoo haa taatu musiibaa biyyaa haa taatu musiibaa kunoo nabiyyi keenya
عليه الصلاة والسلام ليس هاتاتو ركنا ورجل هاتاتو إبدي هاتاتو نمو أسأل الله بساب هندما وجاد وإذا قلنا بإذن الله تبارك وتعالى نيتا كمرك بيها جلان تا وان حاصل نحن إفويه سورة تتابع تقولنا ربنا كم جالنا يجو إبلار ودان قرآن إبلار قرآن عندهم كيسان قرآن راجل يجو إبلار ولا جنة سنين كياس أكيد قرآن رسول الله كم تكجالنا نجالنا جنة عندهم تكيس جالنا الناس بعده وياو قدر جولا ربنا كيني أرجع كما سادة بني توبني كل إذا خرج جولا تتابع إيجا خنا قول يقول تتابع تهاجون إيه خرجتي استاذن اسم بيستر ان شاء الله تعالى كما بيان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورا خير والكرم الدنيا رتي جنة خير سرتي دي بوجا قيامات قادس عرشي جلت ورون كرم ورا كتاب من كامفرت ورا ملكا ورب سنامي كيس حجارم رب حجار كيراتو ورتي هاتو خير الدنيا خرا كوي دي سنيا كبو دنيا دي سنساري رب سنيا كبو دنيا دين الإسلام تبوفي أبا أندبري إلى هم وجاء كأمانة تكباترو بزنا قولو سيد الدنيا أخرى بنو آخرو رسول الله كجرا كيسر بياري كيسو ظالم رب بهاجب سبب كوما كده بيجتو علتو أسيتو ظالم رب بهاجب سو خذار لما بير رب بهاجيراتو لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ يا ربي علمي غبار بعيدو جناني عمري بركات عبد الفياض داريو جربيا هذا جنة نما دعاء سكنته جرا السلام عليكم وعليكم السلام جناني أكمل نجيا عند كيسانو فيا قبضني أبلي سخية تكو ركوب نلا ركوبا هجونا ركوبا تنافو دعاء ناقول على إتي خلمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبلي الإسلام ya boleh Islam itu mujio terkena akan kuwa intala habo taufi hati ira ajro itu sani akan balik naralu kuwa mana ya ala finna jirti tanafu duai na godada itu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fula Rabbi Muhammaditi Rabbi isinha فلان كان نبي محمد انتي ربي سنفها بريجو جت دعاء تنزجو جاء دعاء نقول على نمني براتيس آجا كتبتين آجا جب دودا تو كان جرا يعني غفو تكان ندرا جرا ربي غفو تنا ربي سدرا ميس جاء دعاء نقول على ثاني سبلتي ثاني ربين أرميا هيا المراد خير ربي سيعبود جاء دعاء نقول على شيخ وبليس خير تكوس ربي سياجا وناجا دعاء نقول على ربي نفضل ستة أخوان عن جالا كلها دراجو Dadam tadi? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minta kejalan kami jalan. Ya damra dulu sedang ya damra saya lebih aku tu. Ya damra saya lebih aku tu. Abu doa ini itu kalau penuh agibun. Doa ini itu kalau penuh agibun. Wah ini itu kalau kita penuh agibun. Bismillah maka saya penuh agibun. Syekh Allah beri berkah penuh aganu, beri berkah penuh aganu, payah putra penuh aganu. Ganti orang ilmu saya dalam berkah penuh aganu. Rabbi ganti nukai dalam duri berkah dan duri berada di situ. Gafa kalau saya ini ganti khadmar penuh aganu. Warna sedang mati warna berkubu bihaja kemudian saya bawasu kamu pun dari gubur durabu okai semuanya kekatan gubur durabu itu beda nih sambil warna bagian ting torimu sambil rumah mance gubur niat ini gubur habis durabu umatnya kayak jago dari bermajan gubur apa bisa ambil kes jadi nama saya ini gubur mana ambil kes isi ini gubur apa bisa ambil kes awak ambil itu tadi okai si bukan awak tadi bukan si kawan Gupu bukan dalam sinapot kes. Gampancu gandara curup sinapot. Gampancu gandara curup sinapot. Sayang kamu curup sinapot. Rizki kamu curup sinapot. Ilmani kamu curup sinapot. Kamu fikra kamu curup sinapot. Namun gariban kamu kisah rukus. Namun rukus itu pikir rukus bel. Kamu kisah rukus saja. Kasih kamu karena ragu muncul kau baru saja. Abo sayang kamu curup sinapot. Rizki kamu curup sinapot. Hira kamu curup sinapot. Hira kamu curup sinapot. Bide sen le garte wan terus bernafas. Also garte also ti abang ya ti odi abban
kiyya abbaa isaa fide natti dhufee jee jedhamti. Odoo ta'a mootummaatii boonu awwaalisi dhufee uummata hayyuu kitaaba jira akkasimi. Oromiyaa tana bikkaan geerii qabu. Ganna kan akkatti akkami baanaa rabbummaa naa baasu malee uummanni keenya as jala galtee jirti akkasimi. Kanarraa hangee nama warra gargaarsa fudhachuu itti kan barbaadu mootummaan warra si deeggaru qofaaf gargaarsa kan deema jira akkasimi. Gargaarsa keenya qabu uummanni keenya. Gargaarsa eenyu qabu. Awwa rabbiin isaatti fide rabbi irraa kaasu. Waan fidee billee isaan beeka rabbi irraa kaasu. Ibi asiruu kun nyaanne jechuun uummanni keenya beeluu gara loo ta'e wallahi hin danda'u. Nuti asii gammachuun teenyee hawaasa keenya jira akkachuu garaa waan danda'u rabbi irraa kaasu. Awwaalisa rabbi irraa kaasu. Ummata keenya isaan karaa katara rabbi haa baasu. Hayda miidhaa rabbi haa baasu. Yaadawa yaada rabbi haa baasu. Xiqqaa keenya haguutu rabbi haa godhu. Hunda keessan tokko tokko keessanitti waan si fayyadu rabbi haa ta'u. Waan si fayyadu rabbi haa qabu. Riskii barqaa rabbi si haa qabu. Hiree itti rabbi haa ta'u. Hiree nama jedhachuun beekadhaaf jiraadha. Akkasimi jaantii yeroo nama kennee yeroo balleessu. Makiinaa dullatti nama kennee gisee hundi gibbi. Taal taal. Qootume nooti dhiibechuun barra koo barra. Wallahi rakko jaantii yeroo si kennee dhugaa keessumaa si dhufte. Lubbuun si gal lubbuun. Mee haadha mamma waa ifi kaanfata tummaanu mee akkana waa jechuun ifi kaanfata. Matuma uffata kanatti. Rabbi si irraa qabu. Hiree rabbi si haa ta'u. Hiree rabbi si haa ta'u. Waraqaa isinillee kana rabbi si haa deebisu. Aboo kee bara 2020 kana fituu deemnaami. Aboo kee rabbi nu haa ta'u haa. Biyya tana kee rabbi si haa ta'u. Gama akhiraatii miti gama bikkee fedhe rabbi si haa qubsiisu. Rabbi anzilnaa munzala mubaarakan. Wa anta khayrul munziliin. Ollaa gaarii Awustiraaliyaa fi Awustiraaliyaa. Awon biyya Australia sini fal. Amerika wala Amerika, Australia wala Australia, Canada, Rabbi sini afan. Rabbi sini afan. Abo biyya garte olla masjida wara chile achile tika dorab sini afan. Kutu kubat madar sini afan kes. Jati Canada rai pada jati. Distansi pada awon distansi midi. Tawam bra wan pe dhund kam. Asmar Rabbi sini afan. Apa Rabbi sini afan. Apa Rabbi sini afan. Namni jati kam ne. Gurbaan jaartii qabne isheen kan jedhamu biqilee kaasatti maal nuje qullaa deemu jira sheekaa miti akbaraatti nuje hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jima ina quraan akkasimi isiillee uffata isaanii uffata keessatti waan uffata qaamu durallee isheen himee jira namni jaartii qabne gurbaan jaartii qabne intalti jaarsa qabne qullaa akka nama qullaa deemeetii waa hedduu dhabaa jee rabbi sinaa hobbisu uffata rabbi siin taa qabu rabbi sinaa sattaru shamarran keenya rabbi haa sattaru dargaggoota keenya rabbi haa sattaru barka namni maali saalafa waa'ee fuudhaa kan maaliif deemu dubbachaa waliin jaaban waan biitti nuti jirtu waan qabunni wannummaa rabbi irraa hatu nuguru ooleef wannummaan xiqqeen taa'ee irraa taa'u dhuftu ummat shabaabni keenya akka jirutti na gabbee jira shamarran keenya akka jirutti na gabbee jira rabbi nama xiqqoo sodaa keessa kaaya malee waa hedduu jiru jira keessa kanaaf shabaab rasuulli keenya akka jedhe alayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab man istataa'a minkum alba'ata falyatazawwaj alayhi salaatu wasalaam yaa jammaa shamarranii yaa jammaa dargaggoota namni dandeettii fuudhaa qabu fuudhaadhaa namni dandeettii maa osoo bulu kanaaf jedha rasuulli alayhi salaatu wasalaam kanaaf nutillee jecha rasuulaa qabanneeti namni dandeettii qabu karaa irraa iftiisuu hin dandeenye iji isaa dhawachuu hin dandeenye qaama isaa irraa fudhachuu hin dandeenye fuudhaadhaa jennee du'aa si deemu akkasimi rabbi si nyaalaa bisu awwa rabbi si nyaalaa bisu haraamni beekanii afura haram qaama keessan kasaalaa haraam rabbi si kaasin qaama keessan kasaalaa haraam rabbi si nyaatisu hunda shabaaba keenya rabbi haatisu shamarran keenya rabbi haatisu duuba yaada muraasa rabbi si nyaaguutu obboleettii takka hireellee anumaaf tolteetti hiree rabbi nama tolchu bareedu beekamu garuu booti ko gufta kana kabe guusa na dura bulan pura dura karena dura mesa saat yang dura ko magarte kelesa raya negara beagis awas ini negara besinagis biar tiri itu negara besinagis nama ya damrat kamu ya damrat sana bagu tu ni tu boleh si tamat kana ada ramu tu lera pini beha ya damrat makna bagu tu hawan ke nyawara si bisa no bahasa jira khabru no bahasa jira kayak damrat kamu jira damrat kana mau dar bagu tu khas tarage beredu masya Allah kakak nunggu kolesi jira animbe ho nama akan nunggu kolesi kan dia damrat sana bagu tu jadi saya berapa kolesi warna dia boleh tu kamu terganti dia saya berapa tu bi tu insyaallah buat jalan nuake baru warna ganti buya negara di jalan nuake baru korban lagi korban negara nuake baru yoram bi insyaallah isim besimna yudan di korban balik boleh Tuhan insyaallah korban berbeda saya di sabur boleh tadi yoram bi korban karena kami tiar korban balik guna jazakumullahu khairan akan negara nugara wanita kana menuguru insyaallah tiko yoronis hukum akan dia perlu
Mereka berangkat buja. Aku coba sudah kurang sendiri ini. Masjid berangkat dan kamar pada siapa terlalu pak. Berusin boleh. Rabu berangkat. Rabu berangkat. Bijitan lebih negara berangkat. Nama kerja negara berangkat. Bukan Rabu berangkat su. Karena insyaallah waris rinjanu. Teko hari ini nyabihun. Marjan. Wali biho jadi ni. Wali biho orang. Wali biho roliajan. Umumnya kayaknya bahasa Yuan. Akhirnya, warga sini berapa beratnya sih? Warga muhadaratis, gargasa sih ramen, malah kamu, kamu kan coba gargasian, warga malah kini jadi semua siapa apa, akhir sih, bikin kasih rupiah nama aja, orang kayaknya pun hundiru, warga sekubaru, hajar juga hundiru, family dah, ya John, nama rupa kayak apa garu, kanwan tiap gargasa sih ramen. Warna si beratus se, warna curi beratus se, teragu terkenya se, sebarang ketika buka satu. Warna lu rata kau baca jalan, nanti kan jawab dia mus, aku ketika kau kan di sini jadi, masya Allah. Warna dia mus reaksi berbeda. Aku tu kalau kau berbaca jalan, ketika kau jeru kau rubus, hadara satu kerajaan kau, kau jeru rubus nanti kau jenamat pilih gali misi, kau jeru kebab malik, nam pura sini. Asyik saya euro corona aji. Akhirnya namun itu kemarin sudah aku raja itu kok warna kita kami di sini. Karena muncul wan sandi di kesina, ni selesina ni tu benar jelah. Karena orang tu berkata ni hogar utan. Nama masa di kota siapa pasina. Hogar bahasa Karachi se, Muhadara se, Keramu sahabi khabajan. Warna mar raga kujus, dabalsa khabajan. Akhirnya kesini juga bisa sih jana. Kaisabu euro Karachi hogar kebat ni namurasan. Hogar utan sekarang namurasan utan ni berkata sih jana. Jazakumullahu khairan negara kerja negara nugara mana berkhatir nugara terbang terbang milki terbang kemaju terbang rezeki sinar Rabbi sinar Rabbi sinar Rabbi jannah wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh insyaallah salana